عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Miaka pun ki Abu Sa'id Al-Khudri Mia suatun swallah api teruyan amia negakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di inian terun asatawa makai ler kanu samarata na alinanian sang gulalan kuberukanian na amai kadinian kegege na sudila kateruyan na amai kadinian kegege na supusoyan sagiana ni minu-minu saparatiaya. Miaka pun ki Abu Sa'id Al-Khudri Mia suatun swallah api teruyan amia negakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di inian terun asatawa makai ler kanu samarata na alinanian sang gulalan kuberukanian na amai kadinian kegege na sudila kateruyan na amai kadinian kegege na supusoyan sagiana ni minu-minu saparatiaya.